kasih buatnya kawan saya, kawan kami lah, adik-adik yang telah mengundang kami ke pondok. Pondok Koki Aceh 2. Yang mana mbak malamnya berhadir kamu kena memenuhi undangan haji. Ya, memang pih kamu katrip cit hana san sajan du lagi nyo kan. Alhamdulillah malamnya ka tercapai. Dan terima kasih buat jamuannya. Alhamdulillah, karena dengan segala-galanya makanan yang disiapkan, yang disiapkan. Dan Mbak Ngon menyona lewat tempat tuan yang kenyo piuh keno makanan ji cukup tradisional masakan Aceh. Nah, juga kerling, lele dan segala macam masakan kampung lah, lengkap. Nah ini mandum. Jadi memang ini bersahabat, memang selaji memang awak dalam, yang mana ajinya memang selaji ngon kanyo. Yang beralih ke YouTuber.
So how it feels like, destroy all chains on me. I know it feels like. I wanna know who you really are, what you dream about at night. I know it feels like, feels like. I know it feels like I'm in love. I know it feels like, feels like. I know it feels like I'm in love. I hope I never lose this feeling. I hope it never goes away. And when we're dancing on the ceiling, you know you're killing my pain. I wanna know who you really are, what you dream about at night. I wanna know. Hai ngon-ngon mandum yang seperjuangan bek tuo tinggal keno, hai ni rasalah masakan ino. Yang mana masakan ji memang masakan tanyo Aceh. Masakan lidah kan. Masakan lidah danyo awak tanyo ro.